ہم اقساط یوگی دنیا 25 نومبر دا دسمبر انسانی حقانی میان استمانی روچ درگتا زال بولانی سرا لت کٹے ہلاس کنگی بابت دا شانسا روچا جتائیں چستو عید کنگباں ای درگتا کوئٹے سول سوسائٹی و چاگیزی گلہ نیمگا یک روچے پینٹنگ مقابلے برجن دارک بھی تک رنگانی وسیلے زال بولان دیم پانی جیڑائیں دیما آرک بھی تگاں ایس بی کے شارٹ لسٹڈ امیدوارہ پریس کانفرنس چتران کنانا گشتک اگا شارٹ لسٹ امیدوارہ کم کنک بتا یا کانٹریکٹ بنا تعینات کنک بیتا و سپریم کورٹا توہین آمدگیز درخواست جب کنی پسنیا ایس بی کے شارٹ لسٹڈ امیدوارہ پریس کانفرنس چتران کنانا گشتک محکمہ ایجوکیشن واسطہ ایس بی کے شارٹ لسٹڈ امیدوارن اگا آرڈر جاری کنک نبوتا صوبائی سرکار رویہ خلاف زہرشانی درشان کنی محکمہ ایجوکیشن 9000 پوسٹ کم کنانا سے 1000 کتا چاگی دال بندین پریس کلب دیما ایس بی کے پاس بتگی امیدوارہ وتی لوٹانی حق زہرشانی درشان کتک زہرشانی سیاسی رہشون سول سوسائٹی اور نودر برامزی کے ساتھ بارزور تک زہرشانی کنوکا گشتائی وحدت یوگی بلوچستان سدانی حسابہ اسکول بندہ بلشیابے پاس بوتگی امیدوارانی آرڈر شنکنگ نبوگیاں رکشان ڈویژن اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر خاران تحصیل جدائی کلات سری خاران کلی میرین کلات دان سوپک روڈ پرشت پروش آما تھی اے دگا مکروچ سدانی حسابہ مزنے گاڑی سفر کنا بلے دگے پلک بوگ سبا محلوق لاچاریہ دنزانی تا سفر کا سورا بہوار کشکری دمگا انگتا گندی میں زرت زیر گیشی بتا گندی میں نہادا ہم گیشی دومیننگا سرکاری گوداما ایری گندی میں سپلائی ضلع انتظامیہ بندات نکتا صحبت پورا سبزیوں نے بگاڑ نہادا ود سری گیش صحبہ محلوق پریشان و تکان سرے محلوق گشگین کے انتظامیہ سرکار نمگا گاؤں گیج نظور گئے چرش صحبہ سبزی او نیوک باہکنو پتی دل تبان نہاد بند گیا مشکل نیزگار محلوق جنجالانی آواچے شہدات کوٹا گران نیادے سبا محلوق تکان سر و پریشانی سبزی گوشت نیبگو ایدگا وردن چیزائیں نیادہ ریکارڈ کیشی بتا چرش سبا دیاری سرکار کنو کے مردم سخت پریشانہ سرکار و انتظامیہ گران نیادی گردار کنگا بے صوبے ڈی سیٹ کتگی عادل خان بازیہ ڈی سیٹ کنگے الیکشن کمیشن فیصلہ سپریم کورٹ چیلنج کنگ بھی تک عادل بازیہ الیکشن کمیشن فیصلہ خلاف سپریم کورٹ اپیل جمدا تک سپریم کورٹ عادل بازیہ درخواست منظور کتا بنداتی گوشتارک 9 دسمبر ابھی مزن وزیر شہباز شریف گشتگ روزگار دیا صنعتی دیم روی اور در ملکی سرمایہ کاری گیش کنگے واسطہ گام کی زور گئے ملک معاشی محکمی نیم گروانے گران نیاد دیا ہم کمیت کر شسرما معاشی ٹیم مراد باد دیں پاکستانی دیم روی و شالی واسطہ میں سیاسی قربانی زوال نبا گنجائے خزانہ کے وزیر محمد اورنگزیب گشتک کہ آئی میں فچا پیٹرولیم مصنوعات سراسر سٹیکس جنگی گپ نبتک یوگی ملکہ موجود پرائز کنٹرول کمیٹیوں مڈل مین اعلیٰ کریک ڈاؤن کنگے فیصلہ کتک یعنی سمانی مارکیٹا ڈال وردورا کے چیزیں نیادہ کمی بوان والے پاکستان نہاد کم بوگے جہاں گیش بوہانا عوام پاکستان پارٹی سرو کو پیسرگی مزن وزیر شاہد کاکان عباسی اگشتک کے وحدہ گجاور حال حراب بوانا ملکہ رول آف لا و آئین ردا حلق بھی ملک ہمک سسٹم بھی صوبے ملکہ درائیں معاملات تہ نگھج دریا گنجائی منصوبہ بندی وزیر احسن اقبال گشتگ اسرائیل لوبی پی ٹی آئی پلہ مرضی کن گئے پی ٹی آئی ایجنڈا ملکہ نام دب کن گئے زہرشانی نندا ملکہ تاوان دیا میں سرکارہ ملک دیوالیہ بوگچ رکھیں تک پی ڈی اے میں سرکارہ ملک معیشت رکھنے کے واسطہ مشکل فیصلہ کت کا
ملک کا گران نہادی کم تک عوام پاکستان پارٹی راشن مفتہ اسماعیل گشتک کے سرکار کارنامہ ہمیشہ کے ہم چیزان نہاد گران کنک بھی تک پاکستان 40% مردم نیزگاری لکیر جل زندگازے نگلا چارا مروچی املک کا چپ شد گجنے آماچا تربتا بلید دمک گلی اصلاح بندی مردمانی تیر گواریو چاہ نوید حمید نامی ورنہ دیران بتک بیران بتگی ورنہ کہل ردا نوید وستگی روچا گاڑی اگو لوگا چا درد کا گو واتر نیت کا مروچی آئیے لاش دستک خیبر پختونخوا ضلع کراما ایف سی چیک پوسٹ سرا تیر گواری چار شش اہلکار شہید جبکہ اب تپتی بتک ضلع کرم دمک بگن نزدیکا ایف سی چیک پوسٹ سرا ناشر کارانی تیر گواری چا پولیس کاؤٹا شش اہلکار شہید بتک دومی نیمگا خیبر پختونخوا پولیس رپورٹ ردا تیوگی صوبہ رو کی سالہ انگداں کلدم تنظیم نیمگا چا جتائیں اور شاد 200 ابتاد 5 اہلکار شہید جبکہ 400 شخص ٹپی بتک گورنر بلوچستان جعفر خان وندوکیلا گورنر ہاؤسا وائس چانسلرز کانفرنس سے سروکی کو تک گورنر بلوچستان گشتک وانہ گزانے کے معیار سرا ہچوڑی سمجھوتا کنگ نبی آئی درست وائس چانسلر کڈری داتگا وتی یونیورسٹیانی مالی جنجال اور است آمدن بابتا چانسلر کارگزا صحیح اور سرپت بکنا شاہراچہ کے 7 کلومیٹر فاصلہ گربی نیمگاہ سے سردار میر عثمان ترین کول مائنز نزدیکا ایف سی چیک پوسٹ سرا ناشناس اصلاح بندی مردما عرش کو تک اور شاہ سرا ایف سی اہلکار بیران بھی تک چشکے یکی ٹپتی بھی تک لیویز پنچو نردا عرش 7 مسل اصلاح گو چوکی سرا عرش کنک بھی تا کوئٹہ دمگ میان گنڈے نزدیکا ناشناس مردمہ رکشہ سرا تیرگواری کو تک تیرگواری آسرا 2 مردم بیران چشکے یکی ٹپی پولیس ردا جون اور ٹپی نادرا چاہ سر کنک بتگاں ویلا پت پولیس دمگ انگر کو تک جاگیا ناشناس مردمہ تیرگواری کنانا 2 مردم سعید احمد اور الیاس کشتگاں اور فرار بتگاں لیویز لاش اسپتال سر کتگاں